Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Murabizi rero ko iyo tuje tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news abarimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yacu rero mu nkundire tuyahere hariya mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo, aho umugore yacunze umugabo n'umwana we baryamye maze abamenaho amavuta yatuye. Byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Byimana mu kagari ka Musesero. Haravugwa inkuru y'umugabo witwa Hategekimana watwitswe n'umugore we witwa Uwase. Abaturanyi bemeza ko nta makimbirane akomeye bari basanzwe bagirana, ariko ngo buri gihe umugabo yatahaga nijoro Uwase yakundaga kumuraza hanze ubwo umugabo we yatahaga. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru mu magambo y'agahinda yagize ati batonganye bagiye kuryama, umugore afata amavuta yari yashyize ku ziko ahita amumenaho, umugabo ahita asohoka atabaza, abaturage baraza bamujyana kwa muganga aho basanze yahiye bikomeye ku maboko no ku gice cy'imbavu n'ikibuno. Undi nawe yagize ati nka saa 3 z'ijoro numvise umuntu asakuza mu muhanda, twagiye kumureba dusanga yahiye cyane ku maboko no ku gice cy'ikibuno. Se wa Hategekimana umugabo watwitswe yagize ati umugabo yatashye nijoro araryama hamwe n'umwana, nuko umugore ashyira amavuta ku mbabura, amaze kucamuka ayamumenaho n'umwana, bose ubwo bari baryamye. Yakomeje avuga ko bari basanzwe bagirana amakimbirane kandi ko n'ubundi bagerageje kubyumvikanaho ariko bikanga. Ati akenshi umugabo yakundaga kugisha inama na mama w'umukobwa ahari, ibyo byatumaga habaho kutumvikana. Twagerageje kubunga ariko ntibyashoboka, biba iby'ubusa. Umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali yemeje ko uyu mugabo n'umwana we batwitswe n'amavuta Uwase yabamennyeho. Polisi kuri ubu iracyashakisha Uwase mu buryo bwihuse. Umuvugizi wa polisi yagize ati amakuru yo twayamenye ko umugore yatwitse umugabo we ndetse n'umwana wiwe, gusa uyu mwirondoro werekana ko icyateye ibi byose atari icyaha gikomeye ahubwo ari amakimbirane y'ubuzima bwa buri munsi, aho umugore yashinjaga umugabo we gutinda gutaha bituma arakaragira icyo akora akoresheje amavuta yatekesheje. Naho kandi mu karere ka Muhanga gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, umusore w'imyaka 20 akurikiranyweho kwica umuvandimwe we wamurushaga imyaka 2. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umusore w'imyaka 20 y'amavuko wishe umuvandimwe we bavukanaga w'imyaka 22 y'amavuko. Icyakurikiranweho yagikoze ku itariki ya 17 z'ukwa 2025 saa 4 z'ijoro mu mudugudu wa Kajeje mu kagari ka Kigarama mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga. Nk'uko tubikesha ubushinjacyaha bukuru, bivugwa ko uyu musore yahengereye umuvandimwe waryamye mu cyumba bararamo, agafata umuhoro akamutema mu mutwe no ku bindi bice by'umubiri kugeza apfuye. Amaze kwica umuvandimwe we nawe yagerageje kwiyahura ariko ntiyapfa, ndetse mu ibazwa rye yemeye ko yishe umuvandimwe we nta kuzuyaza. Yasobanuye ko yabitewe n'uko ababyeyi babo bakundaga umuvandimwe we kumurusha kandi ko bari baraguze umuhoro bavuga ko bazamwica. Uregwa niko yasobanuye maze arabatanga yica uwo muvandimwe wiwe. Icyaha cy'ubwicanyi uregwa akurikiranweho giteganwa kandi kigahanishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 akarongo kaberamye z'ukwa 8 akarongo kaberamye 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. Naho kandi tunyarukiye mu makuru arimo aravugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Ibrahim Traoré yakiriye Jacob Zuma baganira ku kubohora Afurika. Perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yakiriye kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Ugushyingo 2025 wahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma mu biro bye biherereye i Ouagadougou. Uwo muhuro wateguwe ku bufatanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso wari ugamije kuganira ku ngamba z'ubwigenge no kwigenga kwa Afurika nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida. Jacob Zuma wigeze gufatanya n'intwari Nelson Mandela mu rugamba rwo kurwanya ivanguramoko muri Afurika y'Epfo yavuze ko yaje kwifatanya na Perezida Traoré mu biganiro bigamije gukomeza urugamba rwo kubohora Afurika mu buryo bwuzuye. Ati
numvaga iki gihugu cya Burkina Faso gikwiye gushimirwa kuko cyerekanye ubutwari bwo guhagarara kigaharanira ubwigenge nyabwo bwa Afurika. Nifuje guhura n'umukuru w'igihugu kugira ngo tuganire ku buryo twafatanya muri uru rugendo rwo kubohora umugabane wacu wa Afurika. Yongeyeho ko abakoloni bagifite imyumvire yo kwiyumvisha ko ubutunzi bwa Afurika ari ubwabo. Asaba abanyafurika kuvuga ko bihagije kandi birangiye. Zuma yashimiye ubuyobozi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré avuga ko uburyo Burkina Faso iri kugerageza kugarura ubusugire n'ubwigenge ari urugero rukomeye ku bihugu byose bya Afurika. Mu butumwa bwe yasabye abanyafurika bose ndetse n'abatuye mu mahanga by'umwihariko abirabura bo mu mahanga gushyigikira inzira nshya ya Ibrahim Traoré igamije kubaka Afurika yigenga kandi yunze ubumwe. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, munkunde dusoreze hano zino breaking news ziba zigezweho aka kanya. Reka kandi tukomeze tubashimire mwe muhora mutwereka ko mudukurikiye, mureba hano handitse ijambo subscribe cyangwa sabone. Mu gihe nawe utarabikora bikora aka kanya kugira ngo nawe ntukajye ucikanwa n'aya makuru abagezweho, kuko nta handi wayasanga tari hano kuri Deep News TV. Mukomeze mugire ibihe byiza.